NHIDCL na Imphal Jiribam lambi ge Oriental College mapade ge Kaithal mami phawi lambi nakalda lengang na lambi gi damak lausin khib lam tangkhai khak laga drain sanmu gi thabak sathariba sing ase Works Minister Govindas konthojamna thingjin khrei lambi gi lausin khib lam tangkhai khak laga drain sanba loi khraba sing chu thugai ki gani haina Minister na paumi sing na phongdoki Khongchada do pasoi kendra ge MLA sapam kunja ke sor su saruk ya ki Minister Govindas na NHIDCL na hausi chathari ba thabak ase lepna na ba haira bu bill lokthok pa yana na ba gi mawong da thabak thujin na ba honar kliba ase laibak thibane lengak na 4 lane konan na lam loksil ba su tangkhai khak laga drain sanchin bana lam gi mamal nai da bagum walle Hauzik 2 lane gi lambi sem bani harabasu drain di legang na loksiliba lamgi ngam khai da san bada kari sumang da banate lambi ase 4 lane wen bin na ba ministry da haija krai maramaduna miyam na so lambi sem gi thabaka sida yangsin bio PWD na so yangsin lagani phongdoki National Highway Infrastructure Development Limited sina na horoi dong na haita bil lokthok pa yarna bagine ba asi atai na te ba adu ngasi akhoi mamang da so haijarame asi loina thugai grawena makoina thugai de akhoi thugai rani asima adu mathakta Honorable Chief Minister na ngasi morning da so highway matam da khoi se Honorable Minister MORTH Nitin Gadkari ji da so akhoi yam thuna 4 lane oiba yarna ba khoi kana chithi ga inari ba drain si mo na chanmadi aye ba lamdi phangroi ba mi gi pakka building mathon nipan sablo kan da thugai ga ita ragadi cross rupees se khoina compensation pi bata bane ba aduna kai Helman bi sang jasnu ama sang jasnu akhoi de du yar roi sin